barabo Imana yabahamagariye kurinda ubusugire bw'u Rwanda. Ni nabo bafite uburenganzira bwo kwambura umuntu ubuzima. Bo bafite uburenganzira bwo kwambura umuntu ubuzima. Harongera mvuga nti reke yakaremye ari ikamena, ariko bariya bo bafite ubwo burenganzira. Imana nicyo yabatoreye kurinda ubusugire bw'u Rwanda, inkiko z'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ubwo izo mpanuro rero bahawe n'ubundi barakomeza kuzikoresha, kuko n'ubundi dusanzwe tubaziho gukora kinyamwuga. Ibikorwa byabo rwose birivugira, aho bagenda babigaragaza, babihabwa amashimwe atandukanye, imidari nayo bakayambikwa. Ubwo twizere ko n'ubundi barakomeza gutera ikirenge mu cyo mundi basanzwe bateramo. Imvugo ikabingiro hano rwose amafoto aragaragaza berekana uko amasomo bize, bereka umukuru w'igihugu amwe mu masomo bize barangizanyije hariya rwose Gabiro, bagenda bamwereka ko hano bamusobanurira barambuye rwose kimeze nka map wavuga muri rusange, bamubwira uko urugamba rutegurwa n'ibindi, nawe kandi arabizi. Ibyo byose rero nuko wagenda ubibona aho dukurikiye ku muyoboro wa Televiziyo TV, uragenda ubona ayo mafoto agaragaza uko byari ibyifashe hariya Igabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni kuri uyu wa mbere. Reka noneho tuve kuri iyo nkuru kandi muri rusange, ahubwo tuhite twerekeza ku yindi inkuru ijyanye n'ubundi n'umutekano w'u Rwanda. Ni inkuru igira iti satellite ireba RDF ntimenye FARDC ni igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. FDLR yamaze kunywana n'igisirikare cya Kongo. Wazalendo nayo barakorana. Ibyo ngibyo bikaba byatangajwe na Ambasaderi Mutaboba. Nararibonye rero mu bya diplomasi. Ambasaderi Mutaboba Joseph yanenze ibihugu bivuga ko byabonye abasirikare b'u Rwanda bajya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo bikoresheje ibyogajuru. Yibaza impamvu byabonye ingabo z'u Rwanda RDF ntibimenye ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. FDLR ingigizwe na bamwe mu basize bahekuye u Rwanda mu myaka 31 ishize, ndetse na Wazalendo n'abandi bose bakorana. Ambasaderi Mutaboba rero agaragaza ko raporo y'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye ishinja u Rwanda kuba inyuma y'ubwicanyi bwakozwe na AFC 23 yuzuyemo uburyarya bwinshi. Ni ingingo yagarutse rero mu kiganiro yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ku mugoroba ku cyumweru tariki 24 Kanama 2025, aho kibanze ku myitwarire ya Loni mu kibazo cy'akarere n'u Rwanda muri rusange. Ariko ibingi ntabwo bitunguranye n'ubundi Loni abantu bagomba kubimenya. Sinzi impamvu bataramenya ko Loni itabaho. Loni ntabwo ibaho mu nyungu rusange, ibaho mu nyungu za gashaka buhake. Nimvuga gashaka buhake ubwo n'uburengerazuba na Amerika. Amashusho cyangwa ngo amafoto rero avugwa n'imiryango mpuzamahanga yafashwe n'ibyogajuru bya satellite. Ambasaderi Joseph Mutaboba avuga ko ibyo byogajuru ari byo kwibazwaho, kuko ngo bibona RDF ifite imbunda, ariko ngo yabona FARDC, FDLR na Wazalendo ntimenye abari bo, ikaruca ikarumira ikaryumaho. Ntabwo bitangaje, umuntu wese ukora raporo abafite icyo agendereye, n'uwamutumye abafite icyo yamutumye, abafite intego nyamukuru agiye gukora raporo, aba yihaye n'igisubizo cy'iyo raporo, agenda mu birenge by'umurongo uwamutumye yamutumye. Niyo mpamvu raporo ugomba kumenya ngo se iyi raporo ko imeze gutya, ese uwayitumije we yarakeneye iki? Ati se satellite yabo ireba abasirikare bagiye ngo bafite imbunda, bakamenya ko ari RDF. Ya satellite yareba abasirikare ba FARDC ntimenya bari bo, yareba FDLR ntimenya bari bo, bareba Wazalendo ntibamenya bari bo, bakamenya abasirikare b'u Rwanda ba RDF gusa. Akomeza agira ati hanyuma bakakubwira ko hapfuye abantu 319, bakavuga ko ubwoko bwabo bakabuvuga ngo nabo mu bwoko bw'abahutu bari barimo ngo abahinzi. Ibyo ngibyo rero nibyakomeje kugenda byibazwaho muri rusange, ariko nanone bikagaruka nanone ku byo Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye akaba yitwa Martin Ngoga nawe yababajije icyo bagendeyeho muri rusange, avuga ko iyi raporo n'ubundi irimo ibihanga byinshi, ariko ntabwo bitunguranye. N'ubundi raporo nyinshi z'umuryango w'abibumbye ziba zifite agenda yazo bitewe n'icyo zishaka kugeraho. Ntabwo byatungurana kubera yuko nibavuga Loni
njye umenya ko ari ibyo bihugu by'uburayi ndetse na Amerika. Ibihugu bya Afurika rwose nta jwi na rimwe bifitemo hariya, ntihazagire ukubeshya ko ibihugu bya Afurika bimeze nk'ibidonereye rwose. Niyo mpamvu uzanabibona mu nteko rusange izaba mu kwezi gutaha kwa 9 y'umuryango w'abibumbye, uzasanga ari ukuza bakavuga gusa ama speech ama discours meza ateguye neza cyane, ariko n'amasigara cyicaro yinjira mu gutwi kumwe agahita sohokera mu kundi, bakazagaruka undi mwaka ukurikiye, ariko byandi baganiragaho ntibigerweho muri rusange. Turacyari mu makuru yiriwe avugwa hano mu Rwanda. Reka nkubwire yuko kandi ku makuru yandi yiriwe avugwa hano mu Rwanda muri rusange, u Rwanda rwakiriye abanyarwanda 532 babaga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, biganjemo abamaze imyaka n'imyaniko n'abandi bavukiye ishyanga. Ababyeyi babo baragiye mu mwaka wa 1994 bajyanye nabo ngabo bamwe mu bashinze FDLR. Guverinoma y'u Rwanda kuri 25 Kanama 2025 yakira abanyarwanda 532 babaga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bifuje gutaha ku bushake. Gikorwa cyo gucyura abanyarwanda cyashingiye ku myanzuro yafatiwe mu nama y'u Rwanda na RDC n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR yabereye Addis Abeba muri Ethiopia ku ya 24 Nyakanga 2025, bivuze ko ari mu kwezi igushize. Aba banyarwanda rero babaga mu nkambi y'agateganyo ya Goma nyuma yo kuva mu bice bitandukanye babagamo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho bari baragizwe imbohe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe na bamwe mu base bahekuye u Rwanda mu mwaka wa 1994. Twagira Umukiza Egide w'imyaka 68 y'amavuko yatangaje ko yabaga muri RDC kuva mu mwaka wa 1994. Yasobanuye ko FDLR yari yarababitsemo ubwoba ku buryo uwo yafataga agerageza gutaha yahitaga imwica. Ati yego pe batubuzaga gutaha, ngo utashye baramwica cyangwa batamwica bakamufunga. Ubwo bageraga ku mupaka rero munini Rubavu wari uruvariye bita Rakronishe, bari bateguriwe bisi zibajyana mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi yari mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho bazacumbikirwa mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe. Batashye kandi nyuma y'abandi barenga 1,100 u Rwanda rwakiriye muri Gicurasi y'umwaka wa 2025, batashye bifashijwemo n'ubundi na UNHCR. UNHCR kandi igaragaza ko kugeza tariki ya 6 Kanama 2025 inkambi y'agateganyo ya Goma yabagamo abanyarwanda 630 bari bategereje gutaha. Hari abandi 31 babaga kuri site zitandukanye muri Kicanga ndetse Kicanga, Karuba ndetse na Mweso, aho hose naho ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turacyari mu makuru. Reka dukomereze kuri iyi nkuru kandi ivuga ko leta y'u Bufaransa yasabwe kugenzura imyitwarire y'abazashyingura proteze zigira nyirazo. Ihuriro ry'imiryango iharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ryasabye ubuyobozi bw'akarere ka Orient mu Bufaransa kugenzura imyitwarire y'abazashyingura proteze igira nyirazo. Uyu nguyu akaba ari musaza wa Agatha Kanziga. Agatha Kanziga akaba ari umugore wa Juvenal Habyarimana aho yahoze ari perezida w'u Rwanda. Uyu nguyu rero Muramu Habyarimana akaba yarapfuye tariki ya 3 Kanama 2025. Zigira nyirazo rero wari ufite imyaka 87 y'amavuko yapfiriye mu mujyi wa Niamey muri Niger, aho nabandi banyarwanda barimo abarangije igihano n'abagize ruhare mu abagizwe abere ku byaha bya Jenoside bacumbikiwe by'agateganyo yo kuruvanwa Yarusha muri kasho y'urukiko rw'umuryango w'abibumbye. We yari yarakatiwe n'urukiko rwa Loni igifungo cy'imyaka 20 mu kuboza kwa 2008 nyuma yo kumuhamya uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko mu gushyingo kwa 2009 urugereko rw'ubujurire rumugira umwere. Umuryango wa Zigira nyirazo n'inshuti zawo rero ziri gutegura umuhango wo kumushyingura mu irimbi rinini rya Orient mu tariki ya 28 Kanama 2025, uzabanzirizwa na misa yo kumusabira izabera muri Église Saint Paterne de Lorient hariya mu gihugu cy'u Bufaransa. Perezida wa
CPCR aregutsiye tariki ya 24 Kanama 2025 yasobanuye ko kuba Zigira Nyirazo wamenyekanye nka Mr Z yaragizwe umwere n'urugereko rw'ubujurire atari uko atagize uruhare muri jenoside ahubwo ko byatewe n'amakosa yakozwe n'abacamanza. Nibyo nakubwiraga ko n'ubundi ubutabera ntabwo bwatanzwe ku buryo bwuzuye, by'umwihariko ku banyarwanda bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi baburanishijwe n'inkiko mpuzamahanga, bakaburanira mu bihugu by'amahanga, bakaburanira mu rurimi rw'amahanga, kandi ibyaha byakozwe byarakorewe mu Rwanda ndetse bikakorwa mu Kinyarwanda. Ibirego bimwe na bimwe babashinjaga bakaba barashinjaga mu Kinyarwanda kujya guhindura n'ubundi n'intwaro zakoreshejwe n'amazina yazo n'amagambo yandi y'icengeza amatwara yakoresheje kujya guhindura mu zindi ndimi, harimo uburemere bw'amagambo buhita butakara. Ati birazwi ko nyuma yo gufungurwa mu mwaka wa 2009 nta gihugu cyemeye kumuha ubuhungiro kugeza urupfu rwe rubaye. Yabaga muri kasho ya Loni muri Niger. Kubera iki? Leta y'Ubufaransa yemeye ko akorerwa umuhango wo kumusezeraho muri Eglise ya Saint Paterne d'Orient mu gihugu cy'Ubufaransa no kumushyingura mu irimbi rinini rya Orient nyuma yo kwanga kumwakira akiriho ari muzima. Aho ngaho ni wari kwibaza ati kuki batamwakiriye ari muzima? Nuko bari bazi iko n'ubundi atejejwe n'urukiko, n'ubwo urwo rukiko rwamugize umwere ariko n'ubundi atari umwere imbere y'Imana. Arayibukije ko mu gihe cyose leta y'Ubufaransa yemeye ko abajenosideri n'inshuti zabo nka Bikindi Simo Yagwiza Jean Bosco n'umugore wa Kabuga Fercier bahakorera umuhango wo kuzishyingura muri iki gihugu, abashyingurana babagaragara rero ibyo bikorwa n'ubundi ko babashyingura bakoresheje imbaraga ndetse bakerekana n'ibindi bikorwa bigaragaza ko n'ubundi Ubufaransa nabwo hari ibindi bugikinzeho ikibaba. Yasabye abayobozi bo muri kariya gace ko rero bitewe n'uburyo umuhango wo gushyingura Zigira Nyirazo wateguwe bakwiye kuba maso bakagenzura imyitwarire y'abaza witabira kugira ngo ituze muri rusange rizaharangwe. Turacyari mu makuru iri bavuga mu Rwanda ariko mu kanya gato turerekeza naho ngaho iwacu mu turere. Aho ngaho iwacu mu turere ho mwiriwe mumeze mute? Amakuru ari kuvuga aho ngaho iwacu yo nayahe? Reka noneho twerekeze mu wacu mu turere, ariko mbere yaho gato reka turebe ku bijyanye n'iteganyagihe. Aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere cyitwa Meteo Rwanda cyavuze ko igice cya kabiri cy'ukwezi kwa Kanama 2025 cyaranzwe n'imvura irenze isanzwe igwa mu Rwanda, kandi ahangangira ngo n'umunyarwanda amaso aramuha kubera yuko nyine byaragaragaye, ntabwo bisaba ubushakashatsi burenze. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko igice cya kabiri cy'ukwezi kwa Kanama 2025 kuva tariki ya 11 kugeza ku 20 cyaranzwe n'imvura nyinshi ugereranyije n'iyari isanzwe igwa mu gihe nk'icyo. N'amakuru akubiye mu itangazo Meteo Rwanda yashyize ahagaragara ku 24 Kanama 2025. Iki kigo cyavuze ko rero imvura yiyongereye mu bice bitandukanye by'igihugu ugereranyije n'ikigero cy'igipimo cy'impuzandengo imvura isanzwe igwa muri aya matariki. Uretse mu karere ka Kayonza habonetse imvura nke ugereranyije n'impuzandego y'imvura yahaguye mu myaka myinshi ishize. Mu turere twa Nyagatare, Muhanga, Burera, Rutsiro niho haguye imvura nyinshi ugereranyije n'ahandi mu gihugu. Imvura ingana na milimetero 134.7 niyo nyinshi yaguye muri iki gice. Ipimwa rero ipimirwa ku bipimo bwa Kagitumba wihere mu karere ka Nyagatare igwa mu minsi 6, ikurikirwa n'ubupimo bwapimiwe rero Kibangu ubwo ni mu karere ka Muhanga hariya mu cyahoze ariko mine Nyakabanda. Inyuma y'umusozi wa Ndiza hari nakandi hapimwe milimetero 113.9 mu minsi 7. Hakurikiyeho kandi ubupimiro bwa Butaro bwo mu karere ka Burera hapimwa milimetero 116.6 mu minsi 6. Ni mu gihe kandi imvura nke ingana na milimetero 3 yapimiwe ku bupimiro bwari buri mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda yabonetse mu munsi umwe.
leta y'u Rwanda ivuga ko kandi bitewe nuko igice cya gatatu cy'ukwezi kwa Kanama kuva tariki 21 kugeza ku 31 Kanama 2025 mu Rwanda hateganyijwe ibihe by'izuba risanzwe by'impeshyi. Abahinzi barashishikarizwa gukomeza gukurikiranira hafi ibihingwa by'umwihariko mu bishanga n'ahandi hakorerwa uburyo bwo kuhira imyaka. Barasabwa kandi gukomeza kugisha inama abashinzwe ubuhinzi babegereye bakora imirimo ijyanye no kwitegura igihembwe cy'ihinga cy'umwaka 2025-2026 irimo gutegura imirima, gushaka imbuto n'ifumbire, guca imirwanyasuri n'ibindi. Aborozi nabo barashishikarizwa kwegera abaveterineri bakabagira inama ku byorezo by'amatungo bishobora guterwa n'ibihe by'izuba biteganyijwe muri uku kwezi kwa Kanama ariko ku musozo wako. Reka twerekeze rero aho ngaho iwacu mu turere, duhere mu karere ka Karongi aho ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Imirimo yo gucukura gaze metane ikoreshwa mu guteka izatangira mu kuboza ku mwaka wa 2025. Abanyarwanda iyo bumvise iyi nkuru bamwe batangira kuvuga bati ahwi bavuga bakutko mu gihe byaba bikozwe byibuze igiciro cya gaze gishobora kuba cyagabanuka. Guverineri w'intara y'Uburengerazuba akaba yitwa Ntibitura Jean Bosco yatangaje ko imirimo yo gutangira gucukura gaze metane mu kiyaga cya Kivu ariko ikoreshwa mu guteka izatangira mu kuboza ku mwaka wa 2025. Guverineri Ntibitura yatangaje ko abashoramari bo muri iyi ntara by'umwihariko mu karere ka Karongi ko bagiye kugira abakiriya benshi bazaba baje gukora mu mishinga yo gucukura gaze metane mu kiyaga cya Kivu. Abasaba kwitegura neza no kubakirana na yombi. Yabikomojeho ubwo yatangizaga imwiruka bikorwa n'imurikagurisha ry'akarere ka Karongi ryabereye mu busitani bw'umujyi wa Karongi ku ya 18 kugeza ku 22 Kanama 2025. Muri Gashyantare 2019 rero nibwo leta y'u Rwanda yasinyanye amasezerano na sosiyete yitwa Gasmet Energy yo gucukura gaze metane ndetse ikayitunganya ikifashishwa mu guteka mu nganda ndetse no mu binyabiziga byo mu Rwanda. Urumva ko byazaba ari byiza cyane, twisire ko bizakorwa kandi bigatanga umusaruro bigakemura n'ikiguzi kinini gituma abanyarwanda bacana inkwi n'amakara ari benshi, bityo bakayoboka gaze kubera yuko irafasha mu kutangiza ikirere, irafasha ndetse no kwihutisha ibindi bikorwa. Kandi urebye n'ikiguzi buriya kigenda kuri gaze ukareba n'ibindi ushobora gusanga byanze bikunze ishobora kuba yagira byinshi ifasha. Ariko nanone igihe kirageze nanone ngo ibyo byaba bikozwe gutyo nayo inoroshywe uko umuntu ashobora kuba yajya kuri station ya essence akagura litiro ya essence, akagura litiro 3 cyangwa se agashyiramo amafaranga 5,000 bakamuhari essence bingana n'ibihumbi 5. Niyo gihe kirageze rero ngo na gaze umuntu abe yajya kuyigura nayo niba afite igihumbi bamuhi y'igihumbi, niyo afite 2 bamuhiya 2. Kora ko umuntu ajya kuri butike agiye kuhaha agiye kuburara afite 2,000 akaba yahaha ibintu byose bikavamo. Niyo wamuhiye 500 akayitekesha iryo joro ariko akamenya ngo ejo saa kindi zaba yabyaye ikindi nasubira ku isoko nabonye utundi dufaranga. Niko abanyarwanda benshi babayeho. Reka nanone tugaruke aho ngaho iwacu mu turere niho turi mu karere ka Nyarugenge n'umujyi wa Kigali. Uyu munsi hamenyekanye inkuru y'akababaro ivuga ko umunyamakuru twakunze kuva tukiri abana Kasimu Yusufu wakoreraga ikigo cy'igihugu cy'itangaza amakuru mu Rwanda RBA yitabye Imana. Umunyamakuru wari mu bimazemo igihe Kasimu Yusufu wakoreraga urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru mu Rwanda RBA by'umwihariko kuri Radio Rwanda muri gahunda zitandukanye zirimo gusoma amakuru y'Igifaransa ndetse n'Ikiswahili. Yitabye Imana rero azize uburwayi. Yamenyekanye cyane mu mwaka wa 1998 ubwo no kuvuga mu myaka 27 ishize ubwo yasimburaga Murebwayire Agnes mu kiganiro cy'imyidagaduro Samedi Detente cya Radio Rwanda. Kuva icyo gihe kandi yagiye akorera Radio Rwanda mu makuru y'Igifaransa nubwo yagiye akora no mu zindi gahunda zitandukanye z'amakuru y'imikino ndetse n'imyidagaduro. Amakuru rero yitabaruka ryanya kwigendera amenyekanye mu gitondo cyo kuri 25 Kanama 2025 aho yazize uburwayi yaramaranye iminsi. Bamwe mu banyamakuru bagaragaje agahinda batewe n'urupfu rwe ndetse banihanganisha umuryango we
umunyamakuru wa RBA Kayishema Tititsieri yagize ati ruhukira mu mahoro muzehe Kasimu Yusufu, umunyamakuru mwiza wa Radio Rwanda kuva dutora akenge, amakuru y'igifaransa cyiza, siporo, imyidagaduro na samedi detente ntabwo tuzakwibagirwa. Umunyamakuru kandi wa Radio TV 10 Mutuyayezu Oswald duzwi nka Oswald Kimu nawe yagize ati Kasimu Yusufu twakunze cyane mu kiganiro samedi detente yatabarutse, Imana imwakire mu bwami ibwayo. Biteganyijwe ko kandi muhango wo kumushyingura wabaye kuri uyu umugoroba ku isaha y'isa 9 mwirimbi rya Nyamirambo, kubera ko buri abayisilamu n'ubundi bo uwo munsi watabarutse nibwo bahita baguherekeza. Ubwo twenganishije umuryango we muri rusange ndetse n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru n'umuryango w'abanyamakuru muri rusange, bwo no kuba hafi umuryango we kuko harabo yafashije muri rusange kandi akomeza kugenda aducira inzira. Turacyari makuru bivugwa aho ngaho iwacu mu turere. Abagabo babiri batawe muri yombi bafite ibiro 30 by'urumogi bakuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ikaba yitwa irishami ryitwa ANO mu magambo ahinnye, ryataye muri yombi abagabo babiri, umwe w'imyaka 40 n'undi imyaka 28 batwaye ibiro 30 by'urumogi kuri moto. Abagabo bafatiwe rero mu mukwabo wakozwe na polisi y'u Rwanda mu mudugudu wa Mubuga, akagari ka Nyamweru mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali kwa 21 Kanama 2025. Umuvugizi wa polisi mu ntara mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Burarisi yogike makuru giye ko bakimara gutabwa muri yombi bavuze ko urwo rumogi bari barukuye mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Polisi iri mu kazi kayo rwose, ifata abacuruzi ibiyobyabwenge, ifata abakora ibikorwa by'ubujura, bamwe basarura aho batabibye ndetse bakanura aho batanitse. Nawe rero cyo kubera gukora ibikorwa bitameshe bigutura mu moshya kubera yuko ntacyo bizakufasha. Ni nako kandi abasore babiri bakurikiranyweho kwica mugenzi wabo aho ngaho ni mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza, murenge wa Cyabakamyi, akagari ka Kagarama, mu mudugudu wa Kamonyi. Polisi yataye muri yomba abasore babiri bakekwaho kwica mugenzi wabo Nzayisenga Siridio w'imyaka 23 y'amavuko. Urumva ko irakiri umujyambere. Makuru avuga ko abo basore bakubise mugenzi wabo bari mu bukwe. Ibaze kujya mu bukwe mugiye kwishima mukajya guteza agahinda n'imidugararo. Hari abantu bafite ibibazo kabisa. Baramukubitse baramukomeretsa, nyuma rero bamujyana ku bitaro bya Nyanza, ariko bukeye ashiramo umwuka. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hasani yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko polisi ikimara guhabwa amakuru yahise ijya kubashakisha irabafata. Yagize ati bafungiye kuri station ya polisi ya Mukingo. Ubu bugenzacyaha bwatangiye iperereza. Polisi isaba abantu bose by'umwihariko urubyiruko kwirinda urugomo kuko ari ibyaha bihanwa n'amategeko kandi ko itazabyihanganira kuko ntabwo izabyihanganira rwose. Munyemerere dusoreze ku nkuru yo mu karere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho ingabo za FARDC igisirikare cya Kongo FDLR ni baba mutwe w'iterabwoba ugizwe na bamwe base bahekuye u Rwanda mu myaka 31 ishize ndetse na Wazarendo bacengeye igoma batera agatero shuma kaguyemo aba civile. Ihuriro ya FCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere ku 25 Kanama 2025 ingabo z'iki gihugu zateye hariya mu mujyi wa Goma zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse na Wazarendo bateye mu bice bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma. Umuvugizi wa FC Lawrence Kanyuka yasobanuye ko abasirikare ba RDC n'abarwanyi bafatanya bateye n'ibindi bice byo mu nkengero za Goma birimo Kibati na Munigi. Muri rusange ngo bica abasivili 4 bakomeretsa abandi bikomeye, bakaba bakomerekeje abandi 3. Ati kuri wa mbere tariki 25 Kanama 2025 masaa 8 n'igice zimu gitondo ihuriro ridashoboye ry'ingabo za leta ya Kinshasa ririmo FARDC, FDLR, Maimai na Wazarendo na Nyatura bacenge mu bice bituwe cyane bya Kibati, Munigi na Goma n'ibindi bihana imbibi nabyo hapfa abasivili 4 b'inzira karengane ndetse banakomeretsa bikomeye abandi 3. Kanyuka kandi yatangaje ko AFC 23 izakomeza kurinda abasivili kandi ko izafata ingamba z'umutekano zigamije gusenya imitwe y'iterabwoba ishyigikiwe na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Munyemerere duhinire ahangaha tugaruke mu kanya twitsa ku nkuru yacu nyamukuru. Reka ariko mbere yaho gatoya dutumikire